Zdravo! 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 Sad na posao! A za posao pravi prolećni dan i kod dušu dao da se na zgodno mesto drvo posadi. Zgodno mesto je Jelova gora iznad Užica, a drvo je Bela bukva. Složno su ih zasadili stari užički akcijaši, nekada omladinci i učesnici radnih akcija, a danas u godinama, ali i dalje orni da daju doprinos dobrovoljnom radu i zdravoj životnoj sredini. Od belih zemalja, Kremanskih kosa, Tare, Zlatibora i Javora. Sve goleti su pošumljene i to su pravi poslovi ekologa. Vraćali su prirodna bogatstva koja su korišćena da bi se zemlja razvijala. Svi oni se s ponosom sećaju radnih akcija na koje su išli najbolji đaci, studenti i radnici. Ponosni su što su izgradili zemlju ili što su bili nosioci udarničkih znački koja je dodeljivana za vrednoću, požrtvovanje i pregalaštvo. Nekad su radne akcije bile sastavni deo nekadašnje države koju smo imali. Kroz njih je omladina učila se redu, radu, poštovanju, disciplini. To je bilo vreme nezaboravno. To ne može čovjek da objasni ljudima. Šta je drugarstvo, šta je rad. To ne može danas omladi i mnogima ne može da objasniš. To treba doživjeti. Kako je to bilo drugarstvo? A to je bilo drugarstvo meni danas dan, ja se prisjetim toga i suze mi poteknu na oči. U pomoć su pritekli i mladi, omladinci, volonteri, dobrovoljna društva, pčelari i planinari kako bi se lakše zasadilo oko 7000 sadnica belog bora na 3,5 hektara vrlo strmog terena. Upoznavanje, druženje, a opet da se i uz to druženje nešto uradi korisno. Svi trebaju da dođu, da pomognu da ova priroda živi. Ja sam iz Treće smene došla na ovu akciju. Užički akcijaši su za 10 godina pošumili oko 15 hektara okoline. Starih radnih akcija odavno nema, ali volonterizma ima i to najviše u očuvanju zdrave životne sredine, jer to nam je danas prioritet. I kao što rekao smo na početku, gde god nađeš zgodno mesto, tu drvo posadi. Posadite i vi svoja 3 drveta da biste imali pravo na kiseonik koji ćete disati celog života.